Hello friends, Katal job ni notification ati hastini jobs YouTube channel no rajatno lamsago friends tini kaisa notification ka Tripura Fire Service ni bising tina 8 July 2022 o tariga no notification kaisa ka o notification bising tai tera 8 district wise rally ni sthan te mongrujak tongo bo jaga rally lajak nai te potni mongrujak tongo te ro rally ni tarik rajak tongo te norok category wise te district wise rally ni date ni full video naina musuke ang video ni description ro video ni link re nai tainaro video ni description tani full details ni video no naina di fighting sang Tripura Fire Service job ni bagai total busukta vacancy tong nalenai category wise Tripura Fire Service job ni bagai driver ni bagai total vacancy tong nai 25 jon te fireman ni bagai hinke 304 jon vacancy tong nai te driver ni bagai 25 jon ni bisingo ani job tong 15 jon te তপশিলি জনজাতিনি বাগৈ তংনাই 4 জন te তপশিলি জাতিনি বাগৈ তংনাই 4 জন te ek serviceman ni bagai hinke 2 jon tongnaই te fireman ni bagai total 304 jon tongnaই te unreserved ni bagai hinke 152 jon te তপশিলি জনজাতিনি bagai hinke 82 jon te তপশিলি জাতিনি bagai hinke 54 jon vacancy tongnaই te ek serviceman ni hinke 16 jon vacancy tongnaই to friends noroknogi mankana Tripura Fire Service job ni bagai je katal category wise vacancy ni notification omai katal job ni video naina bagai hastini jobs YouTube channel no subscribe te support